Cidade dili fura clos na konu holampu kor oing-oing o disimu festa Natal tinan rihun rua runulu racing ida. Natal besikona. Sarani Katolika preparaan dadam. Lampu Natal na Romang iha uma no Fatim Barak inclui presépio Sira. Acompanha a reportagem Tuir observação televisão Timor-Poste, quarta kalang semana ne, lampu Natal hokor oi-oing iha jardim, estrada uma no presépio balung, halo ambiente kalang furak tebes. Iha jardim 5 de maio, presépio ho lampu Natal ha furak fating ne. Husi área Seroja, Palácio Governo, Colmera, Fatuhada no Comoro Dili, Hasoru negociante lampu Natal oi-oing, nebe faan ho falling entre dólar Amerika ida to dólar americano 5. Comunidade Sira interesse tebes hola lampu Natal ne. Iha jardim lesidere, presépio ida furak los, ha furak tang área turismo religiosa ne. Iha igreja negócio Sira, edifício Balung, igreja catedral Dili, comunidade Balung, nya uma mos enfeita lampu Natal. Movimento iha estrada cidade Larang, mos aumenta ba necessidade celebração Natal, no mos movimento ba município Sira. Comunidade Balung contente, simu celebração Natal tinang ne. Maibe, Balung ladung contente, tambah ambiente Natal calma liu compara ho tinang Sira kotuk. Au sinti hare ya tinan dene minus liu bazoven Sira barak masih liu kona ba Sira ne Morris mabela sa ya sirne baru lahalot presépio tambah polisi bandu mabe ya baru barak ada ahia ada lampu estrada lumayan seni ya barat kalau pohon Natal ada sana aus sinti ya tinan dane aus sinti kontenti teteves au suba jovem família sirahutu sinti au su Feliz Natal anu basirahutu sempre harus sirahutu dia kolega família sirahutu au sinti jantina noin mai au sinti la menos la dia kliu dane mabe am sempre kalau dia kliu dia tina noin mai dia kliu dane ya tina noin mai am si bela pal presépio rumah datang akhir datang si rumah estrada bamai la ada solinit mabe sempre dada bamai no handang pohon Natal bot liu dane ni ambil se kalau buat barak ya tina noin mai tina ngidane minus orçamento mabe tina noin mai am sobeng esforço makasa tu halo dia kliu dane ta. Espera ho espírito Natal tinang ne, fanu ita atu hametin dame iha umalarang, o de hei nai maroma kosokoang maksoi mundu sala. Hau Venetia Martins, hamutu kosidalia sombai televisão Timor-Poste, hato reportagem.